Namanya siapa sayang? Tia. Ti, Tiar, Tia. Kelas berapa? Kelas 8. Cita-citanya jadi apa, Nduk? Jadi dokter. Sing Nduk, mboke mergawe. Nah, mik mboke apa piye? Susune mecle. Sitoke ayo maju iki. Nah, namanya siapa? Tia. Iki yo Tia. Kembar apa piye? Mboten. Kelas berapa? Kelas 3 SMA. Cita-citanya jadi apa? Jadi arsitek. Yo gentenan. Nunggu giliran ayo nah. Koyok wong anu periksa kandungan. Namanya siapa saiki Wayu nih menik-menik. Kayak aku mbiyen ya, Bobo. Iya ta? Kayak aku zaman sik perawan. Lah saiki wis mobil-mobil diodos-odos wong lanang. Namanya siapa sayang? Dewi. Dewi. Kelas berapa? Kertas. 12.